mentang ini pet ia ki program Jingialehkai ke bensai lekai Shibiet janmit bat hakapor stengsinya. Jingialehkai nak apa Italia ra of 64 ka Katanjaro kan kubsa ia ka FCS hakapor kendai steng Udines kan kubsa ia ka Padua hakapor Pauje Venezia persa ia ka Modena hakapor khatar khatsan menit Torino persa ia ka Carreras hakapor khatar 9 menit stengsinya. Jingialehkai na Saudi Pro League ka Al-Tawan persa ya ka Al-Khalid hakapor kendai sabusan ka Al-Ittihad kin persa ya ka Al-Khulud hakapor khatbuisteng ka Al-Nassr ko dik ken Jingialehkai Cristiano Ronaldo kan persa ya ka Al-Fateh hakapor khatbuisteng sinya. Jingialehkai prolog ka Chelsea kan persa ya ka Real Sociedad hakapor drifting Shibiet janmit ka Milan kan persa ya ka Manchester United hakapor ra khatsan janmit ka Dortmund kan persa ya ka Roma hakapor kendai weje ka Inter Milan kan persa ya ka Real Betis hakapor khatbe weje sinya. Jingialehkai na Laliga ka Alves kan persa ya Getafe hakapor khatbe weje ka Silva kan persa ya ka Rayo Vallecano hakapor chuje steng sinya.